Ассалому алейкум ба ҳама бародаро ҳама каса созен хубен. Бародаро имрӯзи видеои мо барои калдесаи созкардагии моe ва мо бародаро зиёда аз 53 калдес соз кардагием, яъне ҳамун качалкаи об ва мумкин дар давоми видео шумо тамошо кунед. Мо дар ӯ ҷараён аввало гуфтагем ки 50 дона ё зиёда аз 50 дона, барое ки то ан ҳамун вақта 50 дона буд. Вақте мо Тоҷикистон омадем расидем, уже алҳамдулилло 53 ташид. ва ман дар ин ҷаҳат чиза қайд карданем ки нафарое ки дар ҳамин кори мо умуман ҳиссагузор нестанд, вообще мақсад ягон сумам ягон каса ёрдамам намекунад ва суми одамое ки ёрдам мекунанд ҳисоб мекунанд ва отчёт мепурсанд. ин видео ба хотири ҳамун одамое ва дар ан ҷа шояд намедонам 30 калодеса ё 35 та ё намедонам 20 та мо камера кардагӣ шумо дар пешниҳод кардагием ва мақсад боқимондааша успеҳ накардем. баъзе ҷоҳош дур буд, баъзе ҷоҳош ки мақсад оли соз кардагӣ набуданд, мо успеҳ накардем ва чанд қайша успеҳ кардем. Баъди шумо пешкаш кардагием футии урусо приятна ва просмотра. тамошои хуб барои шумо дуо кунед дар ҳаққи ҳамун нафарое ки мақсад дар ҳамин кор ҳиссагузор буданд. ва дар масъалае ки Тоҷикистон дар мо чӣ ба накушодем ва Тоҷикистон дар чӣ ба ҳамин кора накардем, иншоалло дар оянда бо видео мешава ва ҳамаи саволои шумо дар ҷавоб медиҳем. боқӣ дар амони Аллоҳ худованд нигаҳбон. бародарои азиз, барои шумо тавсия метавонам компания Акаи Муҳиддина. Акаи Муҳиддин зиёда аз 8 солаки муҳоҷирои тоҷика аз Москва гирифта ба сарҳади Қазоқистон мебарад ва меёрад. ва ҳар нафаре ки шумо мехоҳед сарҳадро убур кунед, пас ба компания ана ин бародар муроҷиат кунед, чунки пешравии кори ана ин бародар пешравии кори моe. ва вақте ки шумо мехоҳед ки анам хеле проектҳои мо калонтар шавад, анам хеле мо кӯмаки зиёдтар кунед, пас муроҷиат кунед ба компания Акаи Аҳлиддин. Ассалому алейкум ба ҳама бародаро. Ина имрӯз рӯзи кушодани калдесаи бародаро. Мо ягон 10 донаша ё 5 донаша шумо дар видео мекунем ва кадоме мехоҳад ки бубинад чанд калдеса инстаграми ма, нами инстаграми ма бидроен ва ҳамаша сурат мегирем мемонем ва имрӯ и ба рақам мегирем, ҳафтум рақаме. И дар номи ҳеҷ кане нест, ай номи муҳоҷирони тоҷик ба мардуми Бангладеше. Мақсад рақами 7 ганҷи муҳоҷир ҳама ҳамин қоидави ина байрақи Тоҷикистон и клёнкагия и мақсад чӣ намешавад, кур намешавад, ҳамин хе места чанд қай бугам каместа мақсад боз мерем дигароша мебинем. ин рақами 7 ай номи дар номи ҳеҷ кане нест, ҳамин хе ходисаак азотам хай одамое ки мақсад чӣ накуне ноемора нанависем гуфтанд хеле бисёр. Hello. мақсад ҳамаш ҳам хеле об дора. ҳозир мерем дигарош ҳам мебинем. бародаро ина омадем бо дуюмаш ба рақам бигирем. и рақами сеюм мешавад. иам беномаи оби нӯшокӣ аз номи муҳоҷирони тоҷик ба мардуми Бангладеш ва иам об дора алҳамдулилло. ҳозир медонем иам гирча хушрӯ маҳкам кардагиам, ҳамаш об дора ва хушрӯ задагиам. ҳозир бомерем дигароша мебинем бародаро. иш рақами 3. бародаро омадем сеюм ҷо. инҷаам об дора. и ба рақам 12 рақамай. рақами 12 12 калодес ҳисоб мешавад ва иншоалло ишам кор кардеса 100% ҳамаи добисош хатия масалан қоидави ягон камбудӣ надорад. омадем як ҷои дигаш. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. алайкум салом. омадем як ҷои дигаш. ина иншоалло иш об дора. имрӯз рӯзи мегем ки мода ревизия мешавад. масалан мо ревизия кардесем короя нами мардакора корошон чӣ када и ба рақами 5 бародаро и 5 калодес ҳисоб мешавад. масалан рақами 5 и ва ишам кор мекунам. овуш ҳаста шукрона худо ҷошам хубе шароитош ҳамаш чӣ хеле ки мо дар ишон дагидам хеле шароит дора тамом. бародаро худтон нигоҳ кунед ки мо дар чӣ хеле ҷо интихоб кардесем ва калдеса задесем бо моин як ҷунгли ҷангали ки ҷое ки ай об беҳа танқисӣ мекашад ва ҳозир мо рафтестем оби дигариша кушодан. ва ман и бародар дар боварӣ дорум. мисол ман метавонам ки ҳамёра надида бизанам бирам
просто اینجا در این خیلی که کار همش اینا میکنم استوهایی میکنم و این مرا گفت که تو حتما تفتیش کردم مقصد بیا بریم حتما با چشم خودت ببین و برادرایی که حساب گذارن ایشون چون بده که کار خیلی مقصد در دلشون شبهه نمونه شبهه که مون уже даверия гум мешава барои ҳамин мо омадем бародаро ба чашми хун дидеси ҷанои наиш тайёра ҳози насосша дар пеши хидмон мезанам ку чӣ кор мекунам не насосша нав овардан ина ҳози ҳози мезанамш иш айноми акаи суннатуллоҳай акаи суннатулло барои мардуми бангладеш бародаро камин ҳозир мезанамш мебинем ку чӣ кор мекунад ина иша бародаро иншоалло ҳозир бояд овша бубурорем ина як баъди соз кардан якум бора насосша нав задем ина овш биромад ина овш биромад акаи суннатулло ина бародар айноми худат як гала оила ина чанд оила парзандашкошон иқаки айноми худат ов мехӯранд иншоалло дар охир дуо мекунам سخت हो अर्धा गोई करके हो गु афта о ва ин кавдаи сакаи суннатулло мо ки шудем ин ном рақам надошт кавдасие ки ном дорам ва ё рақам надорам беномош фақат рақам мемонем бародаро мисол бо сиано савол мешавад ки чӣ ба иш рақам надошт барои анами рақам надошт мерем бо дигариёшам кушудани ина бародаро омадем ба як кавдаси дигар я рақамша дида намешавад ина об мерезад ина инам об дора и ба рақами наҳай бародаро иҷода дар пишти девора рақамаш наметавонад ки рақам дора рақами наҳай ина бародаро омадем як кародеси дига ира ба номи ки бошаи ин ба номи ҳеҷ канеса рақами 13 ин рақами 13 ина баъди соз кардан инам якум бора ина качал карда ина ош биромад оби тозаи хушрӯ ягон мушкилӣ надора мақсад good master okay thank you бо мерем дигариш ай рақами 13 буд мерем дигариш иншалло गुरादी माइक गुरादी how kilo تقريبا maximum fix 8 yes looks yes 10 no 10 10 no 10 maybe 10 up 10 10 10 kilo है 48 تومن زیاد 10 کیلو 10 kilo 10 بیشی ها به بیشی out of 10 good master бародаро او пара да об кушодагӣ ам мо пара гузашта натонистем ва он марда ки омадест дар он пара я оби дигара кушодагӣ меоям мо мерем пеши дига об барои я об мо пара нагузаштем мардаки зура ҳозир این اخبار میگه که چخل این مسیر اینجا پیدا میشه ҳозир мерем иншоалло бо дига оба мекушоем салому алайкум бародаро نویم yes name 9 نمبر салому алайкум бародаро иҷада омадем иҷада дар номи акаи анвар ва шамсия ина анвар ва шамсия иҷада задагие омадесе номашон хушро недам номи акаи анвар ва шамсия омадесе ва ина обам ҳастай ва иншоалло ҳозир аз сурат мегирем мерем тамом алҳамдулилло ишам хубай салому алайкум бародаро ина омадем бо як оби дигара кушодани ин об рақамакӣ нест ин ном дар ҳозир мебинем ку дар номи кия ё бисмилла ина бародаро ҳозир мебинем ку дар номи ки боша дар номи акаи аминҷон сайфуддинов аминҷон сайфуддинов дар номи аминҷон сайфуддинов буда бародаро ҳай догу бошем бародаро дар ҳаққиш ва ина ова
او داره الحمدلله. رفتیم با دیگه پروژه. برادرای اینجا اومدیم خیش نه وید زدیان ولی گیرچ چمن نکردن اسپید نکردن خیلی ان شاء الله حیوان وقتی بهت کم داشتن در 10 روز 50 تا کالوس زدن در 8 روز یا ما 8 روز وقت دادیم در 8 روز 50 کالوس زدن اصول نیست و خیلی نیش زدیان مقصد کار میکنه باز نگاه میکنیم خود این رقم کی میشه یا چی میشه نمکی پشتش نه برادر او اومدن ایش میشوه به نام احرام الدین و مردمی بنگلادش همین خیلی اینجا اینجا میچسبوننش خیلی اسپید نکردین اگه اون روز پس انشالله میکننش به نام احرام الدینه انشالله این آوازی میزنیمش اینجا لندری لندری لنگری لنگری 1 2 3 او لنگری 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 oh good 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 لنگری لنگری Langari. you لنگری Not 1 2 2. Huh? 2 2. 1 1 1 children all یا 500 کیلو بنان خریدم همین کامیرا تقسیم بشه که ان شاء الله you لنگری Line tayo. صبح بچه خیرخواه بسیار مثلا صبح بچه خوبه ده بخدو کجا میریم کودک ها خیر میکنن نه امروز همه کودک ها خرسان او لندری نیا که او کشلوکا اومده هستن همه بنانگیری তুই তার হাতে তার দে 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 ما خرسان ده دعوون 1 2 3 আড়ো আস্তে আস্তে لندری لندری اوکی اوکی اینا لندریش نمیشه اینا এক بای کودک‌ها ما ازدواج هم میکنن من لنگری گفتم این لندری میشیده اوکی هول هاو نمبر نه برادرها ما وعده دادیم که مقصد نه مستقیم که دیگه سیمون کنم میکنیم در دیل مونامون و خواستیم که همش سیمون کنیم شما ببینید این دیگری اوای رقمی 21 بعد تحت رقم 21 این ایش هم کار میکنه برادرها اینا گیر چنا تمام کردن گیر چولی اسمی نکردن گیردی هونه این اومدیم با پیشی دیگری و خطون دیده هستیم که ما در چخری جو و برای کیو این اوورا کشوده هستیم برای یس یس اینا اینا برادرو این شمامد ایش تحت رقمی 24 رقمش در نام چند سری افتن که هم خیلی مموره ننویس و ایش هم کار میکنه اینا برادرو خطون دیده هستیم و اینا تایگش رفته هستیم ایش تحت رقم 16 برادرو تحت رقم 16 بازی میبینیم کار میکنه یا نه ایش هم کار میکنه 100% تحت رقم 16 ایش همش 100% انشالله با میریم دیگریاش هم میبینیم خدا خواهد سلام علیکم برادرها اینم با پیش یک پروژه دیگه آمده تحت رقم 25 سلام علیکم این بیچاره ببین این صاحبی همین خونه این هم کار میکنه الحمدلله تحت رقم 25 با میریم دیگراش هم میبینیم انشالله برادرها این اومده اوی دیگریش تک شدنی همش 100% کار میکنن مستحکمه تحت رقم 18 تحت رقم 18 ایش هم شده باز میریم با دیگریش هم میشیم انشالله نه برادرها همین قریب اکر میشد همه خونه را
اگر ما درباره خونه بنگلادش ما ویدیو کنیم، اگر یک سال درست در اینجا ویدیو کنیم، هشتی 60-70% زیاد خونه بنگلادش هم خیلی وضعیت اینجا که در اینجا یک شهر در این تنگ کوچک این قرق زمین 8 اویله قریب. این اومده اوی تحتی رقمی 20. آها اوکی. اومده تحت رقم 20 یعنی نسوس شین حوزی میزنن. نسوس چوری زدگی نیستن نه میزنن چوز که ببینیم او میوره یا نه. ما با فکرم این همه دارو اولیش هم برام این بردارا تحت رقمی 20 بدیش بو میریم دیگه شمکشیم شما این بردارا نه جا اومدیم در یک خونه چی 5-6 اویله یک جای زندگی میکنن و نوز ما رفته سید در پشت خونه شون شدگن. اول نمیجا اوبوج میکردن نمی اوده بنامی الان مردم تاجیک نسکیاشون با خود خاصا نمیشون آدمو در همینجا اوبوج میکردن تو نبودن اوه نه الحمدلله او دورم تحت رقم 19 الحمدلله نه او هم او اومده است اون فوتو گود نه بردارو یا او دیگه تحت رقم 17 بردارو نشان الحمدلله فرمکن سخت خویده تحت رقم 17 و میریم ایشالا دیگه روش نمیبینیم. نه بردارو در درون همون جنگل یک گوریلا زندگی میکنه و ما بالا یا نمی گذشته هستیم خدا میدونم میتونیم گذشته یا نمیتونیم نومعلوم. مقصد در درون همین جنگل یک 3-4 گوریلا زندگی میکنه یا هم دو اونا دوران باز میریم اوه یورم میکشویم انشالله. این بردارو درون همین جنگل در همین سری راه در اوک شدگیم اصلا 3-4 اویله دیگه زندگی میکنه. این بردارو تحتی رقمی 30 الحمدلله بردارو او کلکیسه مستحکم خشوه با میریم دیگر روش دیدنی. نه بردارو اومدیم یک جای دیگهش تحت رقمی 31 نجدم او هست الحمدلله او اومده است همه 100% انشالله ای او اینجا یک موبایل یک قشلوق موبایل یک درون یک زمینه در اینجا 4-5 اوله زندگی میکنه و 4-5 اوله همین او استفاده میبره انشالله امیدیم دیگه روش اوی میکنه. یک دیگه شما اومدیم در تحت رقمی 26 الحمدلله نه اوش کار کرده تحت رقمی 26 است 100% مستحکمه و میریم از دیگری هاش انشالله. این بردارو اومدیم یک تایگش تحتی رقمی 26 20 چند؟ 28 تحتی رقمی 28 این ایشم اوش 100% مستحکمه سوزه خوشوه کار کرده و اینجا در همی یا برکه نمیدونم 10 اویل زندگی میکنه در یک خونه همه دا انشالله میتونیم. این اینجا برادرو این اینجا بگیم یک بمونند نیم جزیره هم بگیم میشن خیلی خطوره یک زیاده 20 اویله زندگی میکنن یا هم اوی نشوکی ندارن و این همی سر یمی قشلوکچه یا قشلوکچه ما یک 20 اویله 10 اویله این سر قشلوک ده اوه زدیم این آزی میریم میبینیم شو چه خیلی کار میکنن نمیکنن تحتی رقمی 23 نه ایشم او داره الحمدلله 100% ایامی او یکم 20 اویله و 15 اویله استفاده میبرن و یا به نهایت فقیرم خونه‌های همش کلینوکا خطیه برادارو بیا بود این او برادارو تحت رقم 29 این ایشم الحمدلله کار کرده تحت رقم 29
اینجا دم میگن که ای او 5 توله استفاده برایش های شکر الحمدلله اما کوشش کردیم که الحمدلله همش خبر بگیریم میریم و کسایی که یگون مثال رقم را ندیدن یگون رقمایی که نبرومد یا نومی اون کس نبرومد و ما اونجا رفتن نتونستیم ما در صورت چرا کنم و الان خیلی ما هم او از صورت گرفتگی همش در اینستاگرام برادرها هست. اینستاگرام ما دبدورین همین اینستاگرام ما همش هست. برادرها باور نمیکنید 111 کیلومتر همون جایی که اوور از شما نمی پیش همین چند خریدین ما همونجا 111 کیلومتر دیگه دور اومدیم و از ایوش هم میریم در اینجا در یک تریتوریو 21 تا دیگه او باید باشه خیلی چند خیش اسپید کنه دیگه روش صورتوش هم میمونه. این ما اومده کمردین داورونوف برادر کمردین داورونوف او کل کلیسه همش 100% با نام کمردین داورونوف. این برادرو کجا میره لوبوی خونه مردم بنگلادش هم خیلی مردم فقیر بسیار همش خونش هم خیلی برادرو همش کلیونکه خطیه و امروز این همین گودککایی که در همین جنگ در اطراف ده نه یک خونه دو خونه نه سه خونه نه 6 خونه همین او استفاده میبرن همش خرسنده و دقتون دو میکنه شرکای کمردین داورونوف. نه برادرها اومدیم یا تریگش اون تحت رقمی 14 بوده ایش یک کچل کلگی نیسته باید اگر مقصد دیگه که او دوره همش مستحکمه 100% تحت رقمی 14 میریم با دیگر چه میبینیم انشاءالله. گو برادرها این ما راست دیگه اینجا ما با متاسکل رفته سبتیم از 20 نفر اومدیم پیاده شدیم که شما را اشکال بودیم که ما کجا رفته استیم و این اینجا تا این اینجا متاسکل اومدم تا این مبین یک جنگل اینجا یگم نمود تکنیکا یگم نمود سویت پویت هیچی برادرها در اینجا نیست. این بالا یک کوه برادرها و ما هوزی میریم این متاسکل هم هوش رفتن نمیتونه چند قیدید همه قوامت متاسکل این خیلی متاسکل دو تا گرفتگی این برادرها هم قطعی هم یا گشته سیم مقصد پایان ندیدین اونجا آدم زنده میکنه در اینجا نه سویت های نه استالبای نه هیچی یک گم چی نیست و انشالله که من یک چیز حیرانم که همه آدم چه زندگی میکرده باشم مثلا همینجا ایره گلاونی ماشین هیچ نبودن در یک 12 کیلومتر دوره 12 کیلومتر زیاد ایره ماشین که ما بدون این جنگل اومده سیم من نمیدونم بازی این ما کاملا میکنیم بعدی رفتن جنگل شما در شما میتونیم چه باز میره به حد و این شرایط و یعنی برادر مردس در جای زور کارادست را شده که مثلا ساعتش بیرد انشالله و اینا ها یک خونه اینا دو خونه اونا ها سه خونه نخیر خونه ها اینجا در انگوش شمارن برادر ها او پره قشلاق در زمین و خیلی دوره ما اونجا رفتن یک گله پیاده آمدیم با خیلی منمی قشلاق در که با یک گله دیگه اوس میره ما با این جنگل در خواهد ما این اخچه روی میکنیم برای و صورت بگیره باز انشاءالله صورت چه روی میکنم اوده برادر ها این مست رقبی باید توخیه تاونش رفته خیریت ما نرفتیم امورای دور باید توخیه تاونش نه داره استور قبیدیم کادش تحت رقمی 4 بوده اینجا اوی همینجا بوده تحت رقمی 4 برادرها اکمو همونجا نریم مقصد به حد دوره همینجا انشالله نه تحت رقمی 4 با ما میریم دیگر روش هم میبینیم.
اوه من مردانه چی در حیران میشم که ما وقتی همین درون جنگل در اومدن قریب 12 کیلومتر درون جنگل در اومدگیم من چی در حیران میشم که برای چی در سرای راه جا پر یا این مینا همین درون جنگل در اومدن من حیران برای چی اینه برادرها در درون جنگل 12 کیلومتر درون جنگل ده اوک شدگیم الحمدلله این خونه این اینجا ده او الحمدلله به نامی که باشه این رقم یک رقم یک اوخ شو اومده 300% مثلا موندشتیم زورای بهترینه برادرها یک کود دیگه در این خونه اینمی بودم اینجا در کدامی های بری کوه لای کنده لای دیوار کردسته خانه یورا عقلشون گرفته علیکم سلام علیکم سلام علیکم It's home? Yes, sir. Huh? No. اینجا کدوم خونه سوز کردسته اینا فرهاد это my big brother акай فرهاد اینا او تایورا اکاجون اینا باردارو او اومد اینا او اکای فرهاد اینا باردار گپ تا در زمین نمونده کورتا الحمدلله بود کردیم خداوند قبول کنه خیرت بریم دیگه جو برادرها ایتس بانر برادرها این حیات تایگه اومدیم این اولی کارش تمام نشده اوش میریزه این شکر نه خدا این با بچه های سخالین نه اینوی بچه های سخالینه خیلی انشالله کارش تمام شد با صورت شده میکنه صورت در اینستاگرام میمونه برادرها راست دیگه همین او وقت شدن در آمده سن یک زنک مجبور کشون خونه شو ورد زیافت کرده سه الحمدلله یعنی که این مسئله از زور در اون قشلاق مگذاری ایش فرود میکنه اوش فرود میکنه میکشه خونه چون با همین یا تشخی همین بسیار مجبور کردن در اومدیم خورده سه ان روز عبد که بردن چی میریم همین فعلشون زوره خداوند دولتشون عید زیاد کنه من با درو اومدیم یا اوی دیگه به نام محمد ابن دولت الحمدلله ایشم کار میکنه امیدیم دیگه جاش هم میبینیم خدا خواهد چند قش اسپید کردیم اسپید نکردگی باشه باردار بودین در اینستاگرام تماشا کنین زنده باشین برادران ما را گفته بودن که پانی پروژه اوی ما تماشا 50 تا او و ما 5000 میشومی چون میگیره و وزمه تیمش ان شاء الله اینا 5000ش میتیم به هر خستنده امروز که بعدش کردیم در کجای میبینم اگه سوی من نمیتی یعنی خستنده این ایشان برادرو اینا ناو تمام پیسه اینا استو کور پیسه اینا کلاسکت سمیت کدگه ایش بنامی اکای عبدالغفار بنامی اکای عبدالغفار بودکیش اینا باید تایگه برادرو اینومی اکای بختیار بهادورов نه برادرم 100% الحمدلله اینا خوی دویه برادرو اینا شاوشله نه رقم 10ش انشالله هزی
Tamam, tayyor ayşam. Бародаро, акаи хеле мо ҳамаш инаи калодас, унао калодас, ҳамаш однои тоже эффекта ягон картина дигар нест. Барои ҳамин бародаро зинда бошед, саломат бошед. Ман бо шумо мегӯям 50 та ок шудагиам бародаро. Бо бидурен дар инстаграми мо бибинен дига овоша. Панотон ба Худо, ҳазор раҳмат бародаро, да Худованд хайри ҳаматона қабул кунад. Зинда бошед ва проекти мо ҳаминҷа ба анҷом мерасад. Иншаалло хайр бо мебинем дар оянда бо нақшҳо бисёре. Худованд нигҳабон.